qasidah yang berkenaan dengan risalah Rasulullah. Nabi getanyo Nana Muhammad manyang derajat Rasul mulia ibunda Nabi Nana Aminah ayah Abdullah Quraisy mulia Bunda Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Durrah bin Kilab ayahanda Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firin bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khudaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nadar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Muqawim bin Nahur bin Taira bin Yarub bin Yasjud bin Nabi bin Ismail bin Ibrahim nyawa keturunan Nabi Muhammad Habibullah menasab truba Nabi Ibrahim Khalilullah lahir di Nabi di Nanggro Mekah Nanggro Madinah kubu Maulana urus selanyan tanggai 12 ni batun gajah Rabiul Ula umur 2 bulan dalam kandungan ayahnya sayang netinggai dunia yatim lam kandung di Rasulullah kata li ayah lahir Maulana kamati apui majusi semua hancur dumpuna patung-patung berhala sampai leura bergetar Ka'bah senang di Ka'bah dengan lahir Maulana na putra bidan lahir Rasulullah Maryam Asia Sarah ngan Hawa maridah Nabi Nana Suwaibah Halimatu Sa'diyah maridah kedua umunan tun di Rasulullah kendak Allah sakit di pamana trip sakit wafat Aminah lihatali ayah kata lempama yatim piatu masajud Nabi kendak Rabbi yang kehudib Maulana tinggal saja ne abdu
di Maulana umur berpelotun Nabi Muhammad hendak hadarat wahyu pertama ke Rasul Allah Nabi angkat di sini tempat lam gua Hira Lailatul Nabi dakwah di Mekah nanggro Madinah si pelotun masa 60 tahun umur lebih berurang Nabi ketanya